Sasa leo sikuli juu ya hiyo kiti mlitutoa. Rais, what happened to you? Ona Gachagua tarikitie kwaria a Kenya mataneciriria ati no ngaraingirira mutongoria wa bururi ni undu wa thabari yake ya gicigo giki gia gatagati wa bururi. Kimani Ichung'wah ni era Gachagua pole ni undu wa maundu marakorirwo makimuhanikira kuria Kasarani. Riu Kimani wa Ichung'wah ni atiga a Kenya makiaria thutha wa kugarura murugamo wake wa gisiasa. Ichung'wah uria ukoretwo agiukirira Gachagua maita kwa maita ni onekana gukorwo akioya barabara tofauti na riri akionekana tarakua Gachagua tha andu marathie ku disrupt service ya kanitha. It is very sad ni undu wa siasa and we should never do that. Ichung'wah na miario iyo yake ndanonekana gukirira Gachagua ona hanini, kaundu gatari mutugo wake na kaundu gatiga andu makiaria makiurania kana hihi cieko ici njeru cia Ichung'wah iraumana na maundu marakorirwo makimukora o riri araumagaragia President Ruto akimuceria matauni maiganona ma gicigo giki gia gatagati wa bururi. Riu kiuria kinene a Kenya mareuria ni kana hihi Ichung'wah ni acenjete murugamo wake towards Gachagua kana hihi niki giki kiratuma akorwo akihorera na njira ino. Ati andu marathie ku disrupt service ya kanitha. It is very sad ni undu wa siasa and we should never do that. Do you believe mundu gwitwo Ichung'wah ni acenjetie na gukorwo no horeru thutha wa thabari ino arakire na mutongoria wa bururi gicigo giki kia Mount Kenya, tondu Gachagua we mwenye aretikia ati nyanake icio iratumitwo ni andu a hakuhi na mutongoria wa bururi? Ulinitumia goons Limuru kwa funeral wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo.